Nyuma y'igihe kinini cyane M23 igenda ikusanya ibice bigiye bitandukanye bya leta ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba, ikomeza kugenda ikora ibikorwa byo kurengera abaturage b'inzirakarengane bari gukorerwa jenoside na leta ya Kongo mu burasirazuba, yongeye guhura n'ibibazo bikomeye cyane byo kuraswaho ndetse isubira inyuma itakaza n'ibice bimwe na bimwe yari yaragiye ifata kuri uyu munsi. M23 yatunguwe n'ibitero bikomeye cyane by'ingabo zihurije hamwe, haba ingabo za SADC zirimo ingabo za Tanzania ndetse n'ingabo za South Africa SAMIDRC, ingabo za Angola, ingabo za Zambia, abamercenaries b'Abarusiya ndetse n'ab'Abafaransa bose bayihuriyeho bayikura mu gace yari yaramaze gufata muri iyi minsi kegera Uvira ka Kamanyola. Bayiraceho mu buryo bukomeye cyane bakoresheje indege zo mu bwoko bwa CH-4 z'Abanyamerika zakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'izindi ndege z'Abafaransa z'amadrone adafatwa n'amaradari. M23 yasubiye inyuma ariko nayo biravugwa ko iri kwisuganya kugira ngo yongere igaruke ifate ibyo bice byose yambuwe. Uhawe ikaze kuri page y'umutekano na politike kandi uhawe ikaze mu muryango mugari wa KG Pro TV. Dore ibibaye muri aka kanya ni inkuru y'agahinda ikomeye cyane ku banyekongo bakunda M23 ndetse no ku bantu bose babasha kubona ibintu byiza M23 yari imaze kugeraho hariya mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu kurengera abaturage bose barenganyijwe bamburwa uburenganzira bwabo na leta ya Kongo. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 M23 yakubura imirwano iri kurengera abakongomani. Hari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bagiye batwikwa, abandi baricwa, abandi barahunga, abarenga miliyoni 10 bamaze kuva mu byabo, abandi bamaze kwicwa. M23 yagiye ifata ibice bigiye bitandukanye, ifata Goma, ifata Rumangabo, ifata Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ibindi bice bitandukanye byinshi cyane, ariko aka kanya yamaze gusubizwa inyuma aho yari yaramaze gufata hafi na Uvira. Bayisubije inyuma bayirasheye masasu menshi cyane mu rugamba rwo kuri uyu munsi. Ingabo z'Abafaransa by'umwihariko abamercenaries bahoze muri Special Force y'Abafaransa mu mutwe witwa DGCIE batsindutse barasa cyane. Kongeraho Zambia, ingabo za Tanzania, SAMIDRC, Angola ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, Wazalendo, FDLR bahuriye kuri M23 bayitunguye cyane. N'urugamba ruvuga ko rwatangiye mu rukerera rwo kuri uyu munsi hagana mu masaha ya saa 8 z'ijoro. Batangira kurasa kuri M23 bakomeza kwirwanaho kugeza saa 7 z'amanywa z'uyu munsi, ariko birangira bavuye mu birindiro. Batangiye bava Kamanyola babamanura mu misozi babasunika hirya gatoya. M23 yaje kwihagararaho ikoresheje ibifaru biremereye cyane by'amatilari, irasa ibisasu bikomeye cyane bisubiza inyuma urugamba hamasaha agera kuri 3. M23 ari yiriyoboye irimo irarasa mu bice bya Rubaya n'indi misozi yegereye hariya hafi. M23 banyuze Masisi bayizengurutse babashije kongera kuyisubiza inyuma ho gake ibice metero nkeya, ariko yongera kwisubiraho ikosora amakosa yari yakoze yo gutungurwa, iba standby yongera kugarura agakino mu ntoki zayo. Bakoze reorganization kuva kuri komande zo hejuru cyane za Sultani Makenga, ababwira ko basubira inyuma gake y'abakongera bakiyorganiza, hanyuma bakongera gutangira kurasa barasa umwanzi bivuye inyuma. Indege za CH-4 zirasa cyane kandi zidafatwa n'amaradari zakomeje kuzengereza cyane M23 kugeza ubwo bihishe mu myobo mu ndake bagiye bacukura, bihishamo amasaha agera kuri 2 bataravamo. Nyuma gatoya igihe M23 yari itangiye kuzahuka no kubyuka mu masaha agana saa 12 z'umugoroba, FARDC nabo bari gufatanya bose bari biteze yuko bamaze kurimbura M23 kandi bayisubiza inyuma bayitsinsuye, ariko ibarasaho mu buryo bukomeye cyane imizinga y'amasasu, amakompora aremereye cyane abasha guterura no gusenya ibikorwa bigiye bitandukanye, by'umwihariko indege z'intambara ndetse n'imodoka z'intambara. M23 yazirasheho ntacyo yitayeho nayibasha gusubiza inyuma. Bivugwa yuko abo ku ruhande rwari ruhanganye na M23 by'umwihariko Abazalendo bapfuyemo abagera kuri 300 kuri uyu mugoroba bitewe n'ibisasu biremereye cyane M23 yarasaga. Gusa amakuru nanone yandi yemeza ko M23 ishobora kuba yisha abagera kuri 70, ahubwo 200 bakaba bakomeretse. M23 ku ruhande rwayo ntago iratangaza abakajoriti benshi bahaguye, ariko bivugwa yuko nayo yatakaje abasirikare kandi batari bakeya. Mu rwego rwo kwirwanaho M23 yakomeje kurwana cyane, ariko birangira biyemeje gusubira inyuma bakihisha mu misozi ndetse no mu mashyamba yo hafi aho, kugira ngo ku munsi w'ejo bazongere bubura urugamba rwo kwisubiza ibice bigiye bitandukanye, by'umwihariko igice cya Uvira bameze neza
kandi badafite inkomyi. Corneille Nangaa yatangaje yuko M23 ititeguye noneho kujya mu biganiro nyuma y'uko leta ya Kongo iyeretse ubugambanyi budasanzwe, kandi ko n'ibihugu byayihuzaga yaba igihugu cya Qatar, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Angola bijanditse mu ntambara y'amabuye y'agaciro, bakaba batiteguye korohera M23, ahubwo bakaba bariyemeje kuyibangamira mu buryo bwose bushoboka ndetse no kutubahiriza amasezerano yose bagiye basinyana. Ibi kandi bihura n'ibihano bigiye bitandukanye leta ya Amerika yagiye ifatira abayobozi bakuru mu gisirikare cy'u Rwanda ibashinja gukorana na M23, ariko M23 ivuga ko atari byo ndetse n'u Rwanda ruvuga ko atari byo, ahubwo ko ari ibyemezo bihubukiwe bijyanye n'inyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukura muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byose bikomeje kugenda biba bigaragaza uburyo intambara yo kuri uyu munsi yahinduye isura, kandi ko intambara yajemo amafaranga akomeye cyane. Nk'uko mu ntangiriro z'uyu mwaka Felix Antoine Tshisekedi yarahiriye ko M23 itagomba kurenza ukwezi kwa gatatu igitera kuka, niyo mpamvu yashoyemo amafaranga agera kuri triliyoni y'amadolari ya Amerika. Ikibaya cyonyine cya Rubaya yahaye Abanyamerika gihagaze amafaranga arenga miliyari 100 z'amadolari ya Amerika. Ukongeraho kandi ibibaya ndetse n'ibirombe by'amabuye y'agaciro by'Imasisi yahaye Abafaransa, akaba aribo bari kubicukura kuri uyu munsi, nabyo bihagaze amafaranga atagira ingano. Ukongeraho amafaranga yahaye Zambia, Angola ndetse n'igihugu cya South Africa, Tanzania nayo nk'umuhuzabikorwa. Ayo yose ni amafaranga perezida wa leta ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ari kugenda ashora muri iyi ntambara mu buryo bwo kwivuna umwanzi ariwe M23 nk'uko babitangaza. M23 ikomeje kugenda yirwanaho, bigaragara yuko muri uku kwezi kwa gatatu nubwo yacitse intege zo kubura abasirikari bamwe bagiye bakomeye nka Wiringoma n'abandi bafite amaranka yo hejuru, ariko iracyahari kandi iracyakomeye cyane. Bavuga ko impamvu batera kurwana ari ikomeye kuruta uwo babura uwo ari we wese, ndetse no kuruta buri bikangisho byose bashobora guhura nabyo, kandi ko intambara bajya kuyitangira bari babyiteze babizi neza yuko intambara itazoroha kandi urugamba ruzaba rukomeye. Ariko aka kanya M23 iracyagaragaza imbaraga zikomeye cyane zishobora ahubwo kuza gutuma igihe yabije kugaruka izaza gufata Uvira ikongera kuyisubiza. Hari amakuru kandi nanone avuga yuko M23 iraza kudekarara